Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Elimu ulionayo iko mbali kabisa na nje kabisa ya ndoa. Pesa ulizonazo ziko nje na mbali kabisa na ndoa. Haijalishi una degree ngapi, haijalishi umesoma mpaka kiwango cha ngapi, lakini elimu ulionayo haihusiani na ndoa. Ndoa ni ndoa na itabaki kuwa ndoa, na elimu yako ni elimu yako, itabaki kuwa elimu yako. Pesa ulizonazo hazihusiani na ndoa, kwa sababu Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Nataka nikwambie hivi, usiringe kwa sababu ya elimu ulionayo, bali mshukuru Mungu kwa mume au mke Mungu aliyekupa. Usiringe kwa fedha ulizonazo, shukuru Mungu kwa mume au mke Mungu aliyekupa. Nataka nikwambie hivi, tuko kwenye nyakati za mwisho. Kumekuwa na washauri wengi sana wanaeshauri ndoa, tumekuwa na watu wengi sana wenye kushauri ndoa, lakini washauri wengi wanaeshauri ndoa, asilimia kubwa ni waliyeshindwa kustahimili ama waliyeshindwa uvumilivu katika hizo ndoa. Yaani washauri ni wengi ambao tayari wameshaumizwa ama walishatoka kwenye hizo ndoa, ndio wamebaki kuwa washauri, na mashauri yao ni kwamba kuvuruga na hizo ndoa zingine zilizoko salama kuharibika kabisa. Jitahidi kupunguza washauri kwenye ndoa yako, kwa sababu kiasi cha washauri unaoongeza kwenye ndoa ndio maadui unaoongeza kwenye ndoa yako. Ni vyema ukamtafuta Mungu, ukaingia kwenye maombi, Mungu atakujibu. Yupo Ana aliyeolewa, alikosa mtoto, lakini hakukimbilia wanadamu, alimkimbilia Mungu. Alimtafuta Mungu kila mwaka, kila siku, kila saa. Machozi yake alikuwa kimbilia Mungu na sio wanadamu. Usikimbilie kwa waganga ili kufanya ndoa yako iwe na amani. Usiwatafute washauri wa saikolojia ili ndoa yako iwe na amani. Mtafute Mungu, ataifanya ndoa yako kuwa na amani, kwa sababu kila mume, kila mke hakutoka kwa wanadamu, bali alitoka kwa Mungu. Na nikwambie hivi, mshauri aliye bora na mshauri aliye sawa, atakayekushauri vizuri ni mshauri Roho Mtakatifu. Huyo ukiwa naye atakushauri kilicho chema kuliko shauri unaopata kwa marafiki, ndugu, jamaa na watu wa kila aina. Mungu akubariki sana.